I-event yaba ingqophamlando laphana eMabhida ngo-2019 yayibizwa ngegcwalise iMabhida eyenziwe uKhuzani uMfakampongose. Sekuvela ukuthi akazange ayigcwalise yedwa. Laba bantu laba ababelapha begcwele iMabhida kwangasiwona ama-Blue Nations wodwa. Lo mlisamumbe ofika nalezi ndaba uthi iMabhida ngeke ikwazi ukuthi igcwaliswe ama-Blue Nations wodwa, kodwa ngoba yagcwala kwakhona wonke uhlobo lomlandeli. Kwakhona nje abalandeli bakaMaskandi abangamlandeli uKhuzani babekhona, abamlandelayo babekhona. Akaze iMabhida igcwaliswe uKhuzani. uKhuzani wayebize amabhinca, akabizanga ama-Blue Nation. Ayengeke ama-Blue Nation egcwalise iMabhida. Phela asibona bonke abantu esilandela uKhuzani. Futhi iMabhida ngicabanga ukuthi uyasazi isibalo sakhona ukuthi isimumatha abantu abangaki. Akekho kumculo kaMaskandi ongaba nabalandeli abangaki. Igcwalise iMabhida kwakubizwa amabhinca onke, amabhinca. Akaze kushiwo kuthiwa ama-Blue Nation. Manje ke lapho uzokulungisa